Jangmi po cheklo ni pain kora gathomar ni por phai sipen koila mati diagrama dolong pen gari motor humphara gathom suse pa cheng ponsi wofong asar arong towar krong thom kachitok an palisi Nirip Democratic Forum NDF candidate Awinas Rohang Panching Muripen Kangthom Karni Towar Suding Awinas Rohang Pahay nang pu asik hang paromplopan pin Karbi Anglong Autonomous Council Kiliga Pornang Liji Tokdoka Potsi Nilip Democratic Forum NDF Amai Padapon Labang Saumai Kacharepon Nilip Democratic Forum Mate Chek Pen NDF Amai Publison Terangin Bensi Mai Chari Ponlo Lapen Ali Kapachini Pon Abang NDF Kong Chunbang Benting Terangin Bensi Pachini Ponlo Ali Sarpo Nilip Democratic Forum a candidate Awinas Rohang Pen Mailong Lam Thike Jaike Non Kawang Jibut Nang Jogra Nang Painon Bonda Texera Pan Le Painon Ketek Tiafan Lapen Bang Pukiliga Por Komani Ing Tiebor Lapen Tangka Nangi Tiafan Jibut Jogji Puke Jok Chelo Amonit Lang Nangji Ketek Serapan Si Pahay Nangji Pusi Thanpon Labang Samailong Lunse Po Prem Terang Lapan Hari Sahotum Chetong Don NDF Convener Bimol Inti Anil Teron NDF Lamjai Sarpo Sujit Timung Lapen Nili Barat Kado Kawe Bang Suri Sira Bang Porgotom Sosiarat Chetong Don Langsung Mipia di Wasia Kai Tum Tanon Apongke NDF Apan Sibut Jog Lapo Ate Kedam Tang BGP Apan Pai Lo Bonta Tawar Pen Chenglok Tang Awar Seta Long Dun De Pusi Perang Kateng No Ning Jepon Jokela Pen Nili Tum Perang Ke Philip Tiso Loti Ki Minus Karbiang Long Bantangnya, bantangnya.
Tuga China ngane roji phan kali lo thona tu lagi nang cibino. Nali tu praman kam nang kanti backpo laban China ngane rotel lo neta. Amina so ada chini lo council lo ko sonse gram nai mage. Vat ko sonse kisung ma ko war na ko nasi nang jima amina so ha chini pa melo laban nali tu pena be laban so election nang tu yang si chakrong na pi ni phan kang hon kang jin so nang people te nali tu ma parman council dam pen kap apona pan hok people lo laban ke China ngane na rot pidam delo. Nali tu akisung mana pa jogi phasi bulu tem election ba tu ko dona tu. Dona tu Avinash Rohang Jindabad, Jindabad, Jindabad. Avinash Rohang Bahai Nama, Bahai Nam. Millet Democratic long live, long live, long live. Millet Democratic long live, long live, long live. NDF long live, long live, long live. NDF Jindabad, Jindabad, Jindabad. NDF Bahai Nama, Bahai Nam, Bahai Nam. NDF Bahai Nama, Bahai Nam, Bahai Nam. Avinash Rohang kita Pading Nama, Pading Nam, Pading Nam. NDF kita Pading Nama. Pading na Rat ka song Bahai nama Bahai na Rat ka song Pantang nama Pantang na Kong nang no Pavil nama Pavil na Kong nang no Pavil nama Pavil na रास्ता बाटर कारण भी सरकार Kedamtang ke development dan sebab konsumsi kita non kerajaan
pun lagi dia buat banget. Dia lah langsung kami tong bidang-bidang lah. Facebook long panjang Facebook long gitu. Politik kecil kita ni kecil. Lama kan. Lalu kita memang ini macam bidang yang dia itu kalau soalan ini masih kecil, ada politik kecil itu. Kalau kecil itu politik kecil lagi itu. Kalau kita komen lagi semua. Kecil itu mungkin nak soalan itu. Kecil kalau macam mana itu saya mau politik kalau kita nampak apa hu. Bandar lo lah, aku kata tu kalau kecil fela, kalau tu masuk fela, kecil cakap ni saya kan apa lagi yes. Karena tu mereka pada hujan, nasi pini adalah statement ni, baseless statement lah. Aku kami Allah itu tapi dari masuk ni, ini orang nak counting, jo, kalau cini ni lo, ini orang ada jatuh, cini kau ambil ni pakai supplement, cepat jauh ni boleh bukan parti itu bukan jauh selo. Tapi national party lo pin, jangan ada tu ke parti national party itu ini, mana kami kan pilih bangkali, tangguh korupsi dan kes cepat jauh kita cepat jauh ni masuk parti itu jauh betul. Itu mana kali, itu korupsi ni cepat jauh kita bangkali ni, mantap dia cip cip. Ini kemudian orang berparti saya. Ada dia mesti mati pun bomba. Masalah itu bang dia berapa sistem sudah tak. Kita ada. I have a huge contribution. Society one contribute. Lots of contribution is there. Ni hendak contribution ni. Hai pada sesuatu orang ni pada sesuatu orang lain ni walau. Jadi मैं दुख दे रहा हूँ मान के सुन रहे हो ना contribution तो नाले तुम सोशल मीडिया पे डालो क्या? Financial assistance पे डालो. एकदम farmers group पे डालो. Farmers group पे डालो. ताकि कब ये तो defense government में defense बात तो बड़ा होगा बात दे दो. Distribution program दे दो. Room से accessories पे डालो. ताकि कब ये itu camping lah, contribution lah halo. So itu mah koi sini loh. Itu mah koi sampai kau ditpi dong pilih election tu dia apa contribution dia. Apa contribution teknologi ni? No, everyone knows lagi. Tapi tu ini that he do not have any contribution before the election. Itu tu before the election, lots of contribution is done in ada. Itu camping lah. Ini orang KPK sortir ni tu orang lah. Kredikan tak pernah jodoh santu mah. Ini ke itu masuk ni program tu kandidat public rally masuk itu masuk ni program ke ni dia suka. Dowek lo. BJP Congress lah dan belak-belak edition sikal lah. Kenangan ni dah baru kemarin dengan presiden terpilih. Lighting lah presiden nama mana. Terus kita ni tu pilih dulu kita. Why? Kalau dia ni tu pilih public rally pasti ni tu masuk ni program. One masuk ni boleh. Halah kita ni hawa lah. Masuk ni program. Kalau program ni sikap lang po je. Alang tum dah BJP dan Congress kan SDC PSM kita lalu so alang tang rai hai. Kalau so tang rai kerana thane tu petang weko. Asal ni tu boleh si grand mas joining program dia. Ini pasti ni tu kalau so bang tu cuba pun berdalam. Kalau kita weko. Lepas ini dah dowek lo. Anda dah thank you for long bawa ke dalam pon emisi ni thang jong jong pen kalau masuk patah pon hok. Oh lah, kita suruh jujur loh. Dan itu aja orang tu pojok si emisi pojok. Kalau ni sisi pasal orang tu lagi ni jujur lagi dan itu memang by person is who is emisi ni malu dia emisi. Interesting thing ni. Emisi si kalau ni sisi pasal pon jujur lagi bukan emisi kumar. Abi nak soal hang bilang oh. Di. Oh, abi nak soal emisi man bilang ni cakap ompu di. Ni ke pasal orang ke nam ni kem dan ke jujur lagi begini tu si pujiu. Emisi ke high time tu kan di dono tu lagi. Kalau lah mengaku lah kita cuma lah itu lah cok cil lagi. Oh, lah so bang cok cil tu seli rata kilo lah ke rata kami pakai falsi emisi pahai lo, kasih jung lagi bukan ke lagi election pahai rata pada tahun ini. Jadi lah so bang kita ni emisi high time lagi rata kilo jakong rata jakong kalau nak. Itu lah kita di sini pasal kalau ni pun tak apa bang. Nanti panis si tadi alam dalam. Karbi anglong ke non ke harta ke council district council ke long ke 70 years pare lo. Lapen kalau so ke long ke itu karbi anglong ke 30 department dolo bang 30 department apa tak ni lep lapen karbi anglong kan kati song di panang di. Kati sidang tu mah. 30 department already implement ke kati song ke long tak hostu ke itu ke just itu ke bangko itu konsensus di development fund bendang emisi development fund bendang lo beleg-beleg package ke itu lazim batha lo ke je emisi long lah paisa ko emisi tumta homosti ke chelang ke thanun pini ala tu ke krem thak report ma di kenam ni phanta ko na pilo ni lip ta ko na pilo MEC release fund itu bisa calling to ko din ba kizum kiduk dan ro charlie ko ni to bhal so mani sum ke to fund itu MEC release fund benu to an kilo ba kilo ra
CCTV tu pun plan ke dia. Plan dek lagi. Admission apa posa Johang nam aku grabun ni dek. Iklan ke dek pun MEC di pan bilon. Ratum dak businessman kan dalam Telangana ni adi ni tu MEC di pan posa jama ke jama mi dek ya. Ram dek ko salah so posa lah hai complain mote rat singku tu rat ham pun lopo. Isu ni ham pun lo ko tadi tu pada iklan hidup kat pada pun tu. Start ni lah hai nak. Aku jadi sini di part ni masih satu department scheme. Ini belum khusus scheme ni baru masuk. Ini baru cuma pamilo. Khusus proposal to be department tu malah kita tu alam kelal abut. Election hal itu ni campaign tu benar. Apabila soal election itu kita no ane rozi pandai ni lagi. Apa problem? Memang baik tu. Kita tengok tu. Lada within 5 months after the election.